Maya pasisilim po kaya katamungan at yutaking Biyernes ika-4 na Domingo ni Pamanyubling Mebye. Pagmasusyan taya rin po ngeni, imumuna ng Aldo ni Pamagnovena king Banal la Cruz. Pagkabetala po king kaya katang kapag masusyan, ring kapasalamatan daring makatuki, Noel Torno, Raymond David Toledano, Herminio Linet Nucum and family, J. Janet Sangil and family king karelang 14 wedding anniversary, Joshua and Lovely Kunanan, Faith and Louie Kunanan, Raquel M. Sadsad and family, Marites Baking, Joanna Marie Monte de Ramos, para king kapasalamatan king Aldoning Kebaitan daring makatuki, Remedios Olalia Limbu, Angel Janel Galang king kayang 18th birthday, Antonina C. Manabat, Cloyd Adrian M. Sadsad king kayang 33rd birthday, John Hamed Lacson king kayang 13th birthday, para king personal akayadwanan daring makatuki, Stephen David, para king ligtas sa pamaglakbe, Lilibet Estacio, Joy Espino and family, Bernie Baby Henson and family, Sita Santos, Eleanor Ventura, Phil Janet Castro and family, para king malagwang kapaldanan daring makatuki, Mr. Juanito Palasique, Jimmy Nel Mangyo and family, Ariel Olalia Almario, Marie Chris Kahuraw, Helen Kyoks, Ronaldo Tison, May Taruk, Bong Lisa K. Kian and Andy Montemayor, Dolores Passion Manalo, Beatriz Guma Felix, Alejandre Guma Felix, Luisito Guma Felix, Raquel Marquez, Maria Paz Capis, Esme and Junior Sereneo, Rolinda Viray and family, Pierre Encena U. Asensi, Mateo Asuncion, Marcus Willey, Glenn Kison, David Fiesta, Catherine Kayanan, Emelita Sleep, Carmel Ann G. Flores, Virgilio De Leon, David Romeo family, Emelita Montemayor, Olivia Laguyan, Narcisa Sinlao, Jennifer Canlas, Dapin Rose Villanueva, Maria Fe Tulabut, Patrick Q. Asensi, Ferdinand Angeles, Jane Valdivioso, Ernesto Dizon, at ding hanggang kakaluguran at kamag-anak amasakit. Para king alanggang kapainawan ding kapatadtamong mayango na be, Jean Capio, Conching Coronel Maglalang, Catalina Sikangko, Gloria Vitug, Francis Lagindanum, Lawrence Crisostomo Bautista, Alberto Miklat Jr., Mario Mariano, Carlos Pinpin, Jose Go Sr., Jobert Gozon, Father Mar Miranda, Felice Mendoza, Father Marius Croque, Romel Sireneo, Elmer Domingo, Peter Joseph Nepomuceno, Gloria Limpin Manalili, Eduardo Santos, Catalina Crisostomo, Catalina Lacson, Ingracia Colis, Heginia David, Mario Mariano, Ruth De Leon, Luciano Ocampo, Soledad Placines, Joaquin Roberto Gozon III, Rodolfo Rudy Ponce, Father Emelito Simbulan, Evelyn Teolico David, Father Lamberto Passion OP, Regina C. Bondok, Henedina Coronel Maglalang, Teresita Coronel, Cirilo Lloyd Balgan, at ding sablang kaladwaking purgatorio. Talakad tamo po at makyabe ikantoy, indalit apamukulat. Itiya ingal dong gawa ng Ginoo, tumula tamo magsaya tamo,
Tiya ingal donggewa naning Ginoo. Hallelujah, hallelujah. King Legioning igpam, poning anak, poning banal Espiritu, Amen. ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Diyos, ing pamakiyagom ning banal Espiritu, manatili sana kay kayungan. At kaya ko, antimo. Maya pasisilim po. Maya pasisilim po among. Medeleya pong bagyaying misa tamo, uling inumpisan tanay po yung kikatang novenaryo para king kikatang fiesta. Ing fiesta na po ning kikatang parokya ning Banala Cruz, yapi niya po yung kaduwang Domingo ning bulan ning Mayo. May 9, ing kikatang pong fiesta keti. King simpleng paralan, then ang tala pong tema ring kikatang pamigunam, balang Aldoldo, ing kikatang tema, ing kikatang fiesta, tagumpe at pamikabus, ing parasan ning dalan ning krus. Iti ing kikatang kapaniwalan, iti ing kikatang paintungulan. At king mumunang aldo, ing kikatang tema ngeni, ing dalan ning pandemya. Akit me, potang biyasa kang tuknang, potang biyasa kang magmasid, at biyasa kang makiramdam. Kapatad ka ring panahon, may lilita kayong dalan. Nga nang Yesus, ako yung dalan. Dumalang kayo pa yung turo, king kaya kayong kaligtasan. Pero potang malililita mo, dilisyata kay katang dalan, ulining pamikasala, mangyatang kapatawaran king Diyos, bantang magbalik, king katang pamaglakbe, papunta, king katang pangakabos. Karing panahon, may kasalata mo po, nga tangan, Magumpisal ko, kin Diyos sa mayupayang tutu. At kaya kayo kapatad, uling may kasala kung bina, king isip, amano at dapat, at niyayaliwang kakulangan. Uli nito ipanigapuko, kan Santa Mariang Kapilanman Birhen, karen sablang anghel ang Pon Santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko kin Diyos sa ginutamo. King Diyos sa may payang totoo, pakaluluan nakatamot, king pangapataw, daring kasalanan tamo, idala ng tangan sana, kimbie, alanganga. Amen. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ganakantala po rin kaya katang intensyon, rin kaya katang pananangin, king kaya katang misang iti. Malalangin tamo po. Oig paning katimawan at kaligtasan, pakramdaman mo yung panalangin ning mikabus apay may lasa ni kaya kanganak. Kapamlatanan ning pamakiyabe mi kaya sana, kambe na ning mikatula kami sanang alanganga, at itinganaduan me kapamlatanan ginuming Yesu Kristo ng anak mo, mabibiyat magari kambe mo ning banal na Espiritu, metong mo king panga-Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Liturhiya ning amano. Pamamasang ibat, king libro ding dapat, daring apostol. Kapatad ko, palipi ng Abraham, at ikong sablang pagano keti, amakitakot king Diyos, kaya katamo mi pabal iting balita ning kaligtasan. Uling ding tao Jerusalem, ampon ding karelang mamuntukan, era balo king ya ing talapagligtas, ni era atalastas, ding amano daring propeta, ang mababasa king balang aldo sabat. Makanyan man, ila mismo, ring meka patutu, king ularing propeta, king kapamilatan, ning pamakamatera, kang Jesus. Bistaman, elame nakit na numang matulid, para isaldak de keya ing atul akamatayan. Inawad da kang Pilato, ing ipapatene.
Kay batdang ato paran, ing sablang inula, ring kasulatan, tungkol kang Jesus, hildas de king krus, at nilire king metong akutkutan. Dapot, pepasublyaning me ning Diyos, at emu misa nayaldo, nune maralas, pepakitsa karetang keyabe-yabe ng lilibot, manibat Galilea angga Jerusalem. Ilang ini ring kayang pekasaksi karing memalen ning Israel. At ngeni ati keketi ban iyatad mike kayo ing mayap a balita. Itang pengako ng daptan ning Diyos karing kekatang pipumpunan. Ngeni ti paranan na kekatamong meging palipira king kapamilatan ning pamipasubli ng mebye kang Jesus. Antimo ing makasulat king kaduang dalit. Ika anak daka, king aldoy ti maging igpamo ko. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing dalit apaki batamo po. Anak daka, igpamo ko, manibat ngeni. Anak daka, igpamo ko, manibat ngeni. King Sean, abundok kong banal, ingari sarili kong sidya, karin keliklok. Nga na naman ning aring pinili na, kakong yapse, utos ning Ginoo. Inampunda ka, kingaldoy ti, igpamo ko, manibat ngeni. Anak daka, igpamo ko, manibat ngeni. Manyawad ka, at ibiye ko, sablang bansaman, ama na mo, pati na ring si Koti ning yato. Iyabe mo langan, king bandi mo. Kambening setrong bakal, kekalang pamaluan, at kekalang pamalbalan, anting kuran. Anak daka, igpamo ko, manibat ngeni. Inya, iko ngari, magpakabiyasa kayo. Mingat kongan, pamuntok ning yato. Ingino, suywan yet pitakutan. Tumula kayo at manigalgal. Anak na, kaya kayo yang suywan. Anak daka, igpamo ko, manibat ngeni. Talakad tamo po bang parangalan ing mayap a balita. Hallelujah. 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 I Kristo, kailangan niyang dumalang kasakitan at nibangon iba't king kamatayan. Bayo ya luhub king keyang ligaya. Hallelujah. 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 Ing Ginoo manatili kay kayungan, At kaya ka antimurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang sanwan. Ligaya kaya ka o Ginoo. Nga nang sinabing Jesus karing kayang alagad, eko sukat mababalisa. Maniwala kayo king Diyos at maniwala kayo namang kanako. Ating dakala kwarto king bale ng igpako. Nung iya mo makanyan ako sa pianiti kaya kayo. Makoku ban misadya akong lugar para kaya kayo. At nung miras ko, pakapagsadya na ako lugar para kaya kayo, mibalik ko pasibayo, keti, at itukida kayo, banong nuko ka rin kayo naman. At abalo yun ing dalan, papunta kipupuntaran ko. Nga nang may kibat, Tomas, Ginoo, mi man balo nung nuka munta, makananong miyang abalo ing dalan. Pekibat ng Jesus, ako ing dalan, ing katutuan at ing biye.
Alang malyaring midas king igpako, nunemo king kapamilatan ko. Kapatad, ing mayap abalita, ning kaya katang karigtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Kiligyo ning igpa, poning anak, poning banal espiritu. Amen. King dalan ning pandemya. Kailangan tang tuknang, kailangan tang magmasid, kailangan tang makiramdam. Nga ng Jesus, ako yung dalan. At nung eko dumalan ka na ako, eko miras king igpa, ala kong paintungulan. Pwede kayong malili, pwede kayong durot-durot, pwede kayong iemiras. Nanimburi na sabihan ng dalan ng pandemya. Imburi mo sabihan, dadalanan taya mo yung pandemyang ini. Kaya kapampangan, ane kalino, delanan mineyan. Pinatubo, delanan miyan. Bagyo, delanan miyan. Krisis kayang pamilya, delanan minayan. Sakit, may suko, delanan minayan. Ing dalan ng pandemya, delanan tanayan. Sana kay ba ning panahon abalikan tayo ti delanan tayang mayamasamas mi kabusta mo at migtagumpe mi labas tamo nga lang kasasagkulan. Bakit? Ulim biyasa tang tinok ng kayang dalan, biyasa tang migmasid kabang dalan at mabiyasa tang makiramdam kayang dalan. Usually po kayang karendalan dakala there are many signs dakala warning signs. Turo da ka, makanano kang miras kaya pupuntalan mong eka may aksidente, ala ka nga pa na sakit at miras ka nga lang kasasagkulan. Kareng release da reng tren, potang dadalan la reng saken, ang railways, atin pong makakabit, stop, look, and listen. Mas basta tingin kay kapampangan, tuknang, magmasid at makiramdam. Nung lalong tamo po ini, yung sikreto siguro kimbiya tamo, bantang alagpusan, adalanan, at miras tamo, alang kasasagkulan, king kaligtasan, at king tagumpe, king dalan. Naan po yung amanuan ko, ing mo muna, dapat king milyaring IT, may gita ng pabanwa, tinok ng tamo. Patok ng anda ka tamo. Ang diyang emo manburi, kamila ko, kamiluwal. Mito ko ng lareng lilibot, niya chirine, masyadong milulwal. Ya chingsali, niya naman masyadong mililibot. Ako na ako marakalamisa. Tinok ng imbye. Tinok ng yung gagawan tamo. Lawen mo kanita, niyan tangalapang pandemya, panetang mamalagwa. Paneta mong buring mas mabilis. Sasamal. Mamatataranta. Magipateta kendalan. Nengkay ketang palupking Clark. Keta king purok uno. Ano karakal deng tricycle. Ano karakal deng sasali. Ano karakal deng makapark. Ano karakal deng manayang paseros. Nengkay akapan sinang ko rin tao ko rin dadalan la. Mamalagwala, deng aliwa, bubusina la, deng aliwa mimimwala. Eta na biyasang manaya, eta kasi buring mayantala. Mapalita buntok, potang mabagal, mamarapal tamo, eto bali, emuburi ing mabagal. Emuburing mabagal, o ngeni, pabanwata ng tinok ng, eka mabagal, man milwal kimbale. Pansinan nyo, ang diyan palang nanan mong mamalagwa, atin mo naman datang yung panahon, kailangan tantok nang. It is not even to slow down, but stop. Literally. Ngeni may bagal, mitok nang, miyalan kwenta ing pamamalagwa. Mitok nang imbye, ali.
may gitnang pabanwa, susulong imbye. But this time, in another level. Huwatino ko ng tamo, pero aliwang antas imbye tangeni. There are many realizations, many lessons learned. Anya siguro, potang kaya katamong bale, nangaus na ka rin bale. House, nangaus na kayong bale. Tuknangan. Tuknangan. Nuka tutuknang. Nuka makatuknang. Kaya English, where do you live? Where do you stay? Where is your house? Saan ang bahay nyo? Saan ka nakatira? Sa Kapampangan po, pag tinanong, saan ka nakatira? Saan yung bahay mo? Ang tanong po diyan, nuka makatuknang. Literally, it means, where do you stop? When you settle down. Potang biyasa kang tuknang. Siguro pin bantang asadsad ining padawon ng pandemya, indala ng pandemya, in irony, kailangan tantok ng bantaping miras. Sometimes you have to slow down so that you will reach your destination. Then kahit yung mamalagwa, yung mabilis, ilang yung miraras, king karelang paintungulan. And iti po, ako panwalang ko, kung mamarokan nung kailangan tantok ng tuknang, king kaya katamong gagawan, very in creative ways, pwede kang turo kayong bale, pwede tang mag-meeting online, pwede tamong sunduin kaya katang biye, mas masakit bagya. Pero this is the only way we would survive o ining paralan, bantayang sambutan ing pandemya. Pero nung sulong, kabiyasang tinok ng, katinok ng mig negosyo, katinok ng lilibot, katunok ng lulwal, katinok ng kendaraptan mo. Marakal tapo kilala, papangadila kayong misa tamo. Neng kaya lalaman rugong kasalanan, mirasan la, kuling detang taong tidok ng, biyasang migwanta. Kailangan buring sulong, imbiyeda. At yung kilalang contractor, retired na po contractor, makwalta na po, makwalta, mapangadiya pong kalupayo. O na pong denganak na, yari na la naman, matagumpe na la naman denganak na. O na niya po, tinok ng mga, siyempre, manong kontrata la po. Po, tinok ng mga kontrata. Tinok ng ingobra, wapi naman po, sayang naman. Pero bali po, mika COVID ya. Mete ya. Yan tangakakwento kitang pari na nga na, kasi tinok nang biyasan tok nang. Siguro nga na nung tinok nang yamu hanggang eni, kaya betaya pa kayang pisamban. There is wisdom in learning how to stop. Kung mimimua, ang yasabyan yung sayang lareng pera, sayang impanagitan, sulong, kaya kano rin panagitan mo. Potan datang yung panahon, lalo ng eni, pamayad mo lang ospital. Pamayad mo lang panulo. Map ng map. Numipaldan tamo. Magmasid. Lumawe. Emutang lumawe to look or to see. Alimu po, it is some kind of awareness to observe. Lawe-lawe is more than just seeing. It is called noticing. Pangsingan mo, magbigay pansin. Kanita pong magmaneo ko, kanita nga pamisok, ako kabilis mag-drive. Ako kabilis pupunta, panay ko mamalagwa, ako buring malilate. Daratag ko kayong oras, karing misa ko, gyano ka rin kumunta, Santa Rita, Lakeshore, o keniking Kalayaan Village, Pilar Village, uno ka po magmisa. Usually, panikwana ko, marine po, tang malilit. Mabilis ko po magmaneo. Pero pansin ako ngayon pong may stroke ko, malagad na ako magmaneo. At ito pong sasawp ka na ako magmaneo. Bali po, ngayon ako magmaneo. At karakal ko mapapansinan. Dati ako man nakakita ang mga santing abale. Dati ako man napapasinan din tindahan. Before I do not even notice what is beautiful along the way. Bakit? Kasi mamalagwa. Kasi ala ko mapapansinan. Ing mata ko, diretso mo, diretso. Pero ngayon biyasa na akong magmasid. Now, I have some time to notice, to see, and to appreciate what we have. Pota kasing mito ko ng kakendalan, nga napen,
along the road of life, it's not only your destination, but please don't forget to smell the flowers along the way. Kembie, aliwa mo itang paintungulan mo. Samalan mo. Panan may itang kaya kang paintungulan. Sana apilasa taya naman, ingkaya katamong dadalanan. Ning kahit yung kasebyan, it's not only about the destination, it is enjoying the trip along the way. Ako po man, wala ko kanita. Nyari mo, munta ko Baguio. Masanting Baguio. Sige, mamalagwa kayo. Kunan niyang adwat oras, kapit na. Miras ko Baguio. Sayang. Kasanting na din dadalanan. Nung biyasa ka sanang tukunang pamu, Tarlac. Kasanting na retang lugar ka rin nakilala kong Mickey Restaurant. Pangasinan. Banda Bayo, La Union. Pota nga kahit mo rin dalan, tukunang ka to see the place. This is what we need in this time of the pandemic. Maging tang mapagmasid. Ing mapagmasid, daliwa mo to enjoy. Ing akakit mo. Noon ay maging mapagmasid kayong malalyari. Maping mapagmasid. Pota nga pasinan mo. Ating bageng pwedeng we take it for granted. Anti mo po, piyesta po kaya kami bukas, Florida Blanca, May 1. Kaya oras ini dapat na magmisa kayo, uling magpiesta na ako Florida. April 30 pa mo, dakal na kayo bisita. Pero kailangan kang magmasid. Anano karakal dahil miyawa-yawa, uling may kipamiestala, uling may kipag-family reunion la, uling binisita doreng imada, at ilang bisitang iba't Manila, minuli ang anak ng magobra. Ala naman pong marok ka intention, pero nung mapagmasid ka, oren din paniwatan, daring mga yawa. Pansinan niyo po ngayon in San Fernando, naman babawaling misa ang ating grupo, pero babawal na yung gathering, kareng catering, ang popa kareng restaurant. Siguro ikit na rin, doktor, ing talagang makayawa lawan ng tangmisang a few, less than 1 hour, ba't paka-face mask tampong paka-face shield, ing makayawa, potang lakoming face mask mo, lakoming face shield mo, luko-luko kay lamesa, may papagkwento kayo tsuko komangan, kaya katamong kapampangan pa naman, potang mamangan tamo, dadaldal tamo, potang mamangan tamo, lalambat tamo, sasabi tamo, o ita, anti mo mong leko yung depensa mo, kanitala miyawa-yawa, mapagmasid, notice, see, mabiyasa tamo, king paralan ay ito. Nga ng Jesus, kanitang ti sinabi kaya ng Philip, Rabbi, where do you stay? Nuka manaktok nang. Wala naman tuknaan ni Jesus. Pero sabi ng Jesus, come, and you will see. And they went and saw where he was staying, and they spent the day with him. At itangal dong ita, ikit da, nuya marato ni Jesus. Pero sabihan ng Jesus, mapla pa rin asong gubat at ilang lungga, mapla pa rin ayok at ilang sale, ing anak ng tao, ang yang batong pituturan alaman. Potangagit mo, hindi alana namang Jesus kindalan ng kayang biye. Eneman po maswelot manyaman na biye. Pero migdalayang kaligtasan, kaya katamo at karenda kalatao. Maging tamo pong mapagmasid. Sabi dapin, eko mula-mulala. Sorry po. Maging tang mapagmasid. Ako nang kaysa sabi ko mo po sasabi. Kunyari mo po kaya katamong aldol doon gagawa na community pantry. Kasantig pinaman, metong pupuntala, kumala pong abias, kumalang ebon, salamat ka rin bibiya yung ebon, karetang bibiya lang dilata, kumalang ano. Pero nung mapagmasid ka, makayaway ito eh. Unta nang metong ka rin kabaryo tamo. Nangasar nito. Asymptomatic yan. Tela na nga nito. Dire susunod, miyawa na la. Ingyak pa buri, po tarang mismong volunteer tamo keti po rin PPC, ila pang miyawa. Nya sasabi ko mo po sasabi, mapagmasid ko po. Uling burita mo, midalan tamo kayong pandemya, alang ka sasakulan. Midalan ta kayong pandemya, sasawp tamo, gagawa tang mayap, mamaya tasaw, pero itamo, we also have to take care of ourselves. Mapagmasid. Stop, look, at tatawli, makiramdam tamo. When you listen, you do not only hear. At di mo kayong misa tamo, pwede mo daramdaman detang tricycle kelwal.
Detang mamaruruta motor or en jeep. Daramdaman tamo, pero etala pakiramdaman. You hear them, but you do not listen to them. To listen is a choice. Pwede mong dandaman, desipin mong baleng ipapate. Desipin mong baleng ipagkwento. Pwede mong damdaman. Pero pareho tang pakiramdaman mo lang. Makipag-introduce na kanita. Kasi it is by choice. Inki katamong biye, ane kasantingin kapampangan. Our kapampangan language is beautiful. Even the Filipino. Our Filipino language is very deep. Bakit po? King America, sabihan na mo, you hear and you listen. Listening is deeper to learn, to understand. Puro keng kapampangan, ane kasanting, makiramdam ka. Nuya po iba't salitang pakiramdam. Pakiramdam ka kayong balugbog, that is true. Makiramdam ka on what you hear, that is true. Pero for the kapampangan, makiramdam, even for the Filipino, pakiramdam is also from the heart. Alakang pakiramdam. Kasakit po itapang sinabi na kaya ka. Mo daramdaman ng malalyari kayong baryo tamo. Mo daramdaman ng malalyari kaya ti Pilipinas. Lupaya pang mas mahulagay yung China kaya katamo. Mahulagaya yung daramdaman yan. Yung daramdaman detang deng anak-anak kausan dalang komunist, samantalang detang komunist sa barko, do man napalakwan. Dening anak-anak ang mamiya sasaw, kausan dalang red tag, kausan daw komunist, dening alang akarapat ay anak, estudyanteng, di pa siya kiralang isipan para king katamong masanting nga kinabukasan. Pero rin talagang komunist, nino, o rin nga siya dagat. O taliway lang palakwan doon o taliway lang lusuban doon. Saan na rin, dyan sasabi ka rin, lang, hirap na ka rin. Tsaka daw palakwan, aliwaret ang sasahop kendalan. We are fighting our own, but we do not really fight the real people who are taking care or taking over our land and our seas. Makiramdam ka mo. Potang makiramdam ka mo. Pakiramdaman mo ng panamdaman da rin mararaw. Pakiramdaman mo ng daramdaman da rin may na, deng masakit, deng maka-hospital. Ing takot da rin at yung bale. You become sensitive to the needs of your people, not only of your position, your title, or what you have to do. Makiramdam ka mo, abalo mo na anong kailangan daw. Kasi po ang ating pandemya, kayong dala ng pandemya, kayong dala ng kasakitan at krisis, pwede tang may papanulak, pwede tang may panggulang, pwede tamong may pate-pate, pwede tamong may gulangan o miunahan at pasikatan. Potang mas masikan ka, mas muna kang mabaksin kasi masikan ka eh. Pero retang dapat mo muna, retang doktor, retang nurse, retang health workers, ilan dapat muna. Uling ako, kung kilala, magpauna ako. Kailangan maging tang sensitive. Kaya pamangailangan na rin talagang mangailangan. Retang ating comorbidity, that a senior citizen, as stated by the law. Pahunan ta na law. Bakit? O yan yung dalan ng pandemya. Dapat tamig papakiramdaman. Potang masakit yung biye, the more we should be sensitive to one another. And that way, being sensitive is being sensible. Maging masikan at makabaldugan yung kikatang gagawan na Aldoldo. Hindi po yung kikatang maya pabalita. Sorry po, may kabayang bagyan ka na ako reflection. Pero ini po yung kakatamong mumunang diling nobina para king kakatamong kapiestan. Daratang May 9. Anya, bisa ko miras keng tagumpe, bisa ko miras keng paintumol na ning banal na krus, iyapin niya yung kakatang kaligtasan, kailangan tamong tuknang, kailangan tang makiramdam, at kailangan tang magmasid. Banta mong alabasan at adalanan, iting pandemyang alang kasasagkulan. Miligtas tangan po, King Ingino, iyang dalan. I am the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through me. Iti po yung kikatang imbitasyon, iti po yung kikatang mayap abalita. Ing dalan ng pandemya, mirasta sana, alang kasasagkulan, king kaligtasan. Kilagyo ning igpa, poning anak, poning banal Espiritu. Amen. Talakad tamo po.
Ing Ginong Jesus, yang meging sustansya ni mismo tamong biye, ring maniwala kaya at malugod at susuyo kayo. King balang imbakasyon nga tapong makibat, ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Ari ni ligaya, pakiramdaman mo kami. Para ka rin sablang Kristiyano, lubos ta sanang atalastas, kinya i Kristo Jesus, ya ing dalan, ing biye, at ing katutuan, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para ka rin talaturo ning relihiyon, kapilan man sana, makagiyo karela ing pamamie-aral, nune pagsikapan ding ipakit ing dalan karing-karelang tuturo, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para ka ring mau karing turong pangrelihiyon, manakit lasanang metong amipakit karelo, kang Kristo bilang imbye, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para kaya katangan, tuknang tasanang maging masungit, king belwan takang Kristo, nune bagkus, mitmong tulatang Irake, karing aliwa, imbalo tamo tungkol kayo, kapamilatan din kaya katang amano at dapat, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Ngeni po, adwan tamong sarili tamong kapagnasan. Ginong Jesus, ikaimbugto nga dalan painturo kingig pa. Ipakit me kaya kamin dalan, apainturo kaya ka king dakal adalanan aliwa. Ika paindalan ning katutuan at dalan ning biye. Ikang mabibi at magari manggaman king alanganga. Amen. Liturhiya ng Eucharistia. Kinggamat mi daralami aining kekeng sarili baboning altar ning biemi pabanalan mo sa duan mi balang panina pangisnawami balang isi balang daptan balang kaburyan at kapagnasan balang lugod at pakamal hinggamat mi daralami aining kekeng sarili baboning altar ning biemi pabanalan mo sa duami. Manalangin kayo kapatad, banda din kaya katang daon, matanggap larapan ng Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan sana ning Ginoo itindaon karinggamat mo, king ikapurit ikaligaya ning kayang lagyu, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming miglalang, tanggapan mo rang ayin iba't king kekang pamilya, maging matatag ke sana, king biye, apig kalub mo ke kami, at miras ke sana, king painturo ning dalan na pengako mo. Itiadwan me kapamlatan ng Kristong ginuming. Amen. Ing Ginoo manatili ake kayungan, At kaya ka antimurin. iyat na yoreng puso yu, Makayat na no, king Ginoo. pasalamatan tayo ing Diyos sa ginuta mo. Iting karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliting pasalamatan da kang parati at luman ka rin no igpa, Diyos kingalangang at lubos mayipaya, kapamilatan ng Kristo ang ginuming. Pupurian da kaking lubos maragulatula, kaniting panunin pamanyubling mebye. Inyang Kristo maging sakripisyo Pascual miya. Kaya dinatanging munag ning bayong panahon. At ing makabang pamanggari ning pamikasala, may pupus niyantang ing mipaha makayato, miri na niyang bayong biye, ating tao misan po may gawayang alang kakulangan. Kaya intula ning pamanyubling mebye, babayo na yung mabilog ayato, kabang ding sablang koro ring angel ka rin banwa, daralit din kaya kang ligaya at ngamingan kakanta. Banal, banal, banal ka o Ginoo, Diyos mayupaya,
Mit mo yung banwa, ating labat king kekang ligaya. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Nuan yung daratang, king lagyuning Ginoo. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Tunay kapin banal o igpa, igang panibatan sa blang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa naratingayin king Espiritu mo, ban para kay kami malyalang katawan at daya ng ginuming Kristo. Bayami daon kusang loob king pamaylasan at kamatayan, king waning tinapit pepasalamat sa keka, piraso na at binyan ng karingkayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikawngan at kananya, iti ing kanakong katawan, ami daon para kay kayo nga. Makanyan mo naman kay baning apunan, king waning kalis. Pasibayan pe pasalamat kay ka. Binyaning kalis ka rin kayan disipulos nga na tanggapan niya iti ikawngan minumko kaniti. Iting kalis ng ganakong daya. Ing daya nimbay talang hanggang ti panami bubu para kay kayo at para ka rin sablang tao ban kanita mi patawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayo yung misteryo ng kasalpantayanan. I Cristo meteya, I Cristo mebieya, I Cristo mabieya at datang yapa. Inyang yeni gaganakan mi o igpaing kamatayan at pamanyubli na mebye ng anak mo, daraon mi kaya kayong tinapin ng biyat kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya kayong pepalyarian mo kaming matampang talakat arapan mo, ban sumuyo kaya ka. Papakumbabaming pagamuha mo, kingi kami sanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami ting metong ning banal Espiritu. Ganakan me o ikpa, isang iglesia mong mahalaganap king meto yato, ban migarap king lugut, kambe ng Francisco kaya kaming Santo Papa, Florentino kaya kaming Arsobispo, ding sablang pari, at hanggang malugod na susuyo, sasaw, king kaya kaming kasalpantayanan, lalong-lalo na ring sasaw, king kaya kaming pisamban, kaya kaming parokya, kaya king Banala Cruz. Ganakan mula naman ni kapatid ming pepaynawan at manenayang subling miye, ading sablang mayango abye. Tanggapan mo sana, king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbe alanganga, ban kaya benang Maria, Birhen indo ni Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol at santo, at inupat king malmong kaburian king kakabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamalataan ng Jesucristo kaya kanganak. King kapamalataan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banal Espiritu, upuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta mo king Josig pa, king panalangin at hiro ng Jesus kaya katangan. Ikpamihajubanwa, misamba niya'y lagyo mo, datang ke kami, ing kayarian mo, mi pamintwa niya'y loob mo, ketiking yato at king banwa, mi pamintwa niya'y loob mo, ing kakanan mi, King Aldo, Aldo, ibye mo ke kami, ibye mo ke kami, King Aldo ngeni,
at ipatawad mo kaya kami ning salami ka anting pamamatawad mi kareng mi kasala kaya kami emo kay ipay Saul kintokso nunay kabusking marok. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malagod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bat king kasaupan ni kaya kang pakalulu, parati kay mikabus king kasalanan, midigtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya ka, ing kayarian at ing kayupayan at iligaya manggaman king alang-angga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ni kaya kaming kasalanan, no nelawan mo yung kasalpantayanan ni kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan mo yung pong bilugan, nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at ing kapayapan ng ginuyang manatili sana kaya kayungan. At kaya ka, antimuri. Pasyag tamo po, misasan metong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kayungan. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yatu, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yatu, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yatu, ibiyam mo kaya kaming kapayapan. Nyo'y kordero ning Diyos, niyo Jesus sa milalako, king kasalanan na ning yato. Wan larimayaws, king apunan na ning kordero. Gino, e ako matampang tanggap kaya ko, dapot, yagkas miyang amano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual pa makinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, maigit kin sablang bagi, at pagnasan ko intanggapan da ka. Dapot, pauli na ningening pinandit, era ka atanggap kin sakramento, umaya ka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo wari at tsuka ka rin, at pakisan metong ken lubusan in sarili ko kaya ka. Emo sana ipahintulot kapilan man, ing mikawani ko kaya ka. Amen. Inya palaring puso ta, milalablabla, habang kasabi na kataking dalan. Yaing Ginoo, mabiyaing Ginoo, haleluya, mabiyaing Ginoo. Halaya kanong lamaning kutkutan, ngarading kaya beming minta ka rin. No karinya Jesus, no karinya Ginoo, nanuing mi babalitang mabiyaya. Inya palaring puso ta, milalablabla, habang kasabi na kataking dalan. Yaing Ginoo, mabiyaing Ginoo, haleluya, mabiyaing Ginoo. Orasyo Imperata. O mapamakalulu ang pong mapagmalasakit ay pa. Lalapit kami kita kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi kaya kayong kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal kasakitan kaya kami at may kamate ka rin daklataw. Adwan mi ngeni kaya ka ing balikdan mo kaming mitmong lugod.
Yetchat me kaya kami, ing mapakaulalo mong gamat, ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mo sanang kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi at pasulungan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi laring mamuntukan king pambansa at lokal para king kakayap daring memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansa mi. Ipanalangin mi laring doktor, narsis, sabon ing sablang didingap karing mi salunan. Ban makasuyula, karing masakit at king masakit kapabilya na iti kabening beluan at masabal. Pagkalaman mo sanang kalausan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ning sarili raw, king pamaglingap karing masakit, mula paboren miyawa king sakit. Ipanalangin minaretang miyawa, kumayip lasana nga lang kasasagkulan, ingatan mula retang didingap karela. Pagkala mula kingalangang kapainawan, detang hanggang miyango na biye. Pakamal mo kaya kami ing grasya, ning keting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe para king kakayap daring sabla, ban makasawop kami karetang mangailangan na pakakalulo. Manano na sanang pauliling masabal, at pamagmalasakit may karing maring metong at metong, mikabos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis, layon tarian mo kami, king pamagbayulog at kabanalan. Iti aduan mi kapamlata ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam ning maupaya mong makasadlang karing magkanlong o kabanal-banalan na induning Birhen ni Diyos, emo sana paisawili ing aklis mi keka, king kakulangan mi, nunebagkus, ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo San kami. Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo San kami. Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo po. Talakad tamo po. Ginoo, ingatan mo ring magligtas mo kang Kristo. Ikesa ng mikabos kapamilataning kayang pamaylasa at kamatayan, parati kayang magtamasa king kayang pamanyubling mebye. Itinganadon mi kapamilatan ng Kristo ang Ginoo mi. Amen. Bukas po, sundo tayo po yung kaduang aldo ng kakatamong novenaryo. At mi patagon May 1, kapiesta na naman na San Jose talaga pag-obra. Deng magsilbi bukas king kayatang liturya, king kakatamong kaparokya, king Margot, king St. Anthony Chapel. Sila pong maging kasaup tamo, king kayatang misa. Bendisyonan da kay po, at king kakatamong parokya at pamilya. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka, at Antimori. bendisyonan ako ning Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya. Kilagyo ning igpaampo ng anak, panimba ng Espiritu. Amen. Ing kaya katamong misa, minabas na kindalan ning pandemya, mabiyasa tamong tuknang, mabiyasa tang magmasid at makiramdam. Aleluya, aleluya. Salamat King Diyos. Hallelujah, hallelujah. Itiya ingal dong gawa ning Ginoo, tumula tamo magsaya tamo. Itiya ingal dong gawa